سلام كبرات تخاتلت نايتا channel ناب كالاي معلت ناي 30 معلت فيديو انكو عبدحن مصاكم ابزا حلفة day ويكان day 1 how to introduce people ويكا كمي جيرنا من السوات نلالة تماهيرنا نيرنا عندي حدا زي راكم مخونكم تا فيديوها تمديسكم كبيبات كيفنا حتت بمقصال نلومكا كمي جيرنا بتليفون من السوات نردادا باستفعل علي قدات ببيزنس كهون فعل عم حتى بيبوتنا نتكمل لهم كان رينا سلازي دلوقت نتخونكم نجمر سلازي كبرات تخاتلتي نايلو مع انت تمرتنا ميكين تليفون كول تليفون مدوال مسبات كمي جيرنا تليفون ندوال يخون ابزا فيديو خاني شدشت ستيبات حيزلكم متلغو شدشت درجاتات مالتي تفعل علي نغرات كنمارنا له ناي مجمريا ستيب تخون كا ستارتين اي فون كول ويكا تليفون مدوال مجمار كمي جيرنا انا حدث متدويلنا ويمس دولنا له انت لنا انا كنجمر زلنا زربنا مالتي كنرينا بمقصال ستيب 2 saying why you are calling نمنتاي ويكا اسلمنتاي ندول كم زلنا نمزراب step 3 giving information حابريتا مهاب كم زبلكو مدولنا مخنيات كخون خيل ويستفعل عليه نقرات بزعبا بيزنس كون خيل بزعبا معلتاو هيوتنا خون نمهاب حابريتا نمهاب انت عينت قالات ويكا انت عينت ازارر بانتكن كنرينا step 4 answering the telephone تليفون ملاش مهاب تا مستدولنا انتينا خنبت زلنا كنرينا step 5 ending a telephone call ناي موداتا step زيها ending a telephone call مالت زرربنا ناي تليفون ويكا عندها تسرربنا كمي جيرنا انا مستسب كنسانابت نخل ويكا خمي جيرنا انا زرربنا خنعصو نخل مالتي كنرينا عب موداتا خا كم تلمود practice ويكا practice on telephone call لمد ناي تليفون زررب كنقبرينا مالتي سلازي قدتنا بتتمرت نخيد starting a phone call ويكا تليفون مدوال بزبلا رستان جمرينا starting a phone call ويكا تليفون مدوال كمي جيرنا انا نجمر مسنبل ناي مجمريا تدلينا نجر hello it is إلنا انا نجمر قدتا مزدولنا hello انا مندو بحالينا نبل سلازي hello it is إلنا نجمر مالتي نابنت hello Mr. John it is Abel سلام اتو جون ابيل يبحال ويكا ابيل ايه سلازي هلو إلنا كل جزي هلو it is إلنا هنجمر يقبلنا مالتي كم زبلو هلو مستر جون it is ابيل سلام مستر جون ابيل يبحال ويكا سلاماتو جون ابيل يبحال يقولوا مالتي قطا تليفون مستدولو مالتي ويكا بعل دويلو مالتي كالكاني good morning good afternoon إلنا كنجمر نخيلنا مالتي نابنت good morning مستر جون it is ابيل كمي حادير كاتو جون ابيل يبحال يبلولو مالتي سلازي good morning نكون تخوينو good morning إلنا نجمر كاتر تخوينو good afternoon نايمشت تخوينو good evening ندابلنا استفعل علي قالات ندا تتكمنا كنزاررب نخل مالتي سلازي نايمي جمرة hello it is إلنا هنجمر لنا نابنت hello Mr. John it is ابيل كم زولكم سلاماتو جون ابيل يبحال كم زولنا عبزرانايو مالتي كمون good morning good afternoon كنت كم نخلنا بجزء نكون هاليو good morning good afternoon نايمشت مالتي سلازي good morning Mr. John it is Abel كم يحدرك أتو جون أبيل يبحال يبلولو مالتي بمقصال if the person we are calling doesn't know our name اتندول اللي زلنا سب سمنا زي فلتون تخوين خان تايكن بليك بأنا مالتي سلازي تمزولكو تندول اللي زلنا سب فلتون تخويننا we use ويكا انتي كنت كنزلنا مالتي اي مجمره hello my name is إلنا نجمر مالتي مخنياتو سمنا حساب زي حازو ولا حنت خنبلاي نخلنا خاد نكال علالات كناتي قبلنا سلازي hello my name is إلنا نجمر مالتي سلام سمي إلنا نجمر مالتي سلام سمي hello my name is hello my name is بلالو مالتي example my name is Abel سمي أبيل يبال I'm a friend of John عرك جوني خايب لاند مالتي سلازي اي فلت ان انت سب سلازي انت يقبل hello my name is Abel سمي أبيل يبحال I'm a friend of John عرك جوني خايب لاند مالتي سلازي يا زي فلت ان سب تخوينو كل جزي hello my name is إلنا خنجمر تزبلت نغري مالتي مخنياتو بزعبانا حبريتا يبلون مجمريا سمنا خنفالتو لنا بدحرون اكالو قداياتناتو مالتي to check we are speaking to the right person to check we are speaking to the right person نتقنع سب نزارو هم زلنا نمرقاس كنتاي كنبل يقبلنا حد حد يجزي هنقاقا نخل سلازي انتاينا خنبل
تخكلኛ ወይ ከዓ ናብ ኩሉ ሰብ ከም ዝደወልና ንምርግጋጽ we use ወይ ከዓ እንታይ ክንጥቀም ይግባና is this ኢልና እንጅምር ማለት is this ወይ ከዓኒ can I speak ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት is this ዶክተር በየነ ደኸውን ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዶክተር በየነ ደሁሉ ኸውን ክብል ይኽእል ማለት እዩ is this ዶክተር በየነ ማለት እዩ ከረጋግጽ ኢለ ምስ መን ክዛረብ ከም ዝሉ ንምርግጋጽ is this ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ is this ዶክተር በየነ ደኸውን ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ርግጸኛ ይኮንኩን ምስ መን ዝዛረብ ኣለኹ ማለት እዩ ጅመራ ምስ ደወል ኩሉ ንከረጋግጽ is this ወይ ከዓ can I speak ንብል ማለት እዩ ስለዚ is this ፕሮፌሰር አቤል ደኸውን እንክብል ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ መን ዝዛረብ ዘለኹ ፈለጥኩን ቀጥታ ምስ ደወልኩ ፕሮፌሰር አቤል ደኸውን ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሽዑ ኣይኮነን ክብሉና ኸሉ ወይ ወኽብሉና ኸሉ ማለት እዩ ቀሲልና ክንረዩ ነሱ if you want to ask for somebody ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንምሕታት ማለት ንኣብነት እቲ ሰብ ንዛረቡ ዘለና ካልእ ሰብ እዩ መንሽሙ ዶ ከተቀርበለይ ወይ ከዓ መንዶ ዶ ከተቀርበለይ ንኽንብሎ if you want to ask for somebody ብዛዕባ ካልእ ሰብ ንምሕታት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንዛረቡ ዘለና ሰብ እቲ ዝደለናዮ ሰብ ከእንተ ዘይኮይኑ እንታይ ክንብል ኣለና ወይ ከዓኒ ነቲ ዝደለናዮ ሰብ ንኸቅርበልና እንታይ ክንብሎ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ we use ወይ ከዓ እንታይ ክንጥቀም ኣለና is ናይት ሰብ ስማ እቲና ሽዑ is there ንብል ማለት እዩ is ናብነት is million there ቅድም ከም ዝወልኩ ማለት እዩ is million there million አለ ደኸውን ይብል ማለት እዩ ናብነት is million there million ይሁሉ ደኸውን ይብል ኣለኹ is million there ይሁሉ ደኸውን million ይሁሉ ደኸውን ይብል ኣለኹ ማለት are your parents there parents ማለት ስድራ ማለት እዩ are your parents there ስድራኻ ይሁሉ ኾኑ ስድራኻ ይሁሉ ደኸውን ይብል ኣለኹ ማለት are your parents there ይብል ኣለኹ ማለት ስድራኻ ይሁሉ ደኸውን can I speak to the principal please ንትርእሰ መምህር ክዛረቡ ዶ ወይ ከዓ ንትርእሰ መምህር ዶ ክዛረቡ ብጃኻ ይብል ኣለኹ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ በእንግሊሽ ፕሊዝ ይጥቀሙ ወይ ከዓ ፕሊዝ ትሰምዑ ትኾኑ ምክንያቱ ናይ ትሕትና መርኣይ ወይ ከዓ መግለጺ እዩ ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ግዜ እንጥቀመሉና ምክንያቱ ከምዚ ንልምን ዘለና ኮይኑ ይስምዓና ስለዚ can I speak to the principal please በእንግሊሽ ናይ ትሕትና መግለጺ ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሊዝ ክንውስኽ ኣለና ማለት ኣብ መወዳእታ ዝርርብና ምስ ወደና ወይ ከዓኒ ድሕርቲ ሓሳብና ፕሊዝ ኣብ መወዳእታ ከነስዕብ ይግበአና ማለት እዩ ንኣብነት ከምዚ ንሪኦ ዘለና can I speak to the principal please ነቲ ርእሲ መምህር ዶ ክዛረቦ ይብለና ኣሎ እዚ ሪክሞ ነቲ ርእሲ መምህር ዶ ክዛረቦ በጃኻ ብትግርኛ ኾን ከለኻ ነቲ ርእሲ መምህር ዶ ክዛረቦ በጃኻ ክንብል ማለት እዩ ብትግርኛ እንጂ በእንግሊሽ ከዓ can I speak to the principal please ማለት እዩ ካል ኤግዛምፕል ካኒ can I speak to the manager please ነትካየድ ስራሕ ብቻኻ ክዛረቦ ዶ ወይ ከዓ ነትካየድ ስራሕ ክዛረቦ ክእል ዶ ይብሎ ኣለኹ ማለት እዩ can I speak to the manager please ነትካየድ ስራሕ ብቻኻ ክዛረቦ ክእል ዶ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ if the person you want to speak is not there you may be told እቲ ዝደለናዮ ሰብ እንተ ዘይሃልዩ ኻኒ እንታይ ዓይነት መልሲ ክንጽበ ንኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ንሕና ሓደ ሰብ ደው ኢሉልና እቲ ሰብ ግን የለን እቲ ዝደለዮ ሰብ እንተ ዘይሃልዩ እንታይ ኢልና ክንምልሰሉ ይግበአና ከምኡውን ንሕና ደው ኢልና እቲ ዝደለናዮ ሰብ እንተ ዘይሃልዩ እንታይ ኢሎም እዮም ክምልሱልና ዝግብኦም we use ወይ ከዓ እንታይ ንጥቀም sorry he's not here ይቕሬታ ንሱ ብዚ የለን ንብል ማለት sorry he's not here ይቕሬታ ንሱ ብዚ የለን ንብል ኣለና sorry he's not here ይቕሬታ ንሱ ብዚ የለን ንብል ኣለኹ sorry she's not in ይቕሬታ ኣያተወትን ዘላ ስራሕ ክኾን ይኽእል ትምህርቲ ቤት ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ቦታ ስለዚ sorry she's not in ይቕሬታ ኣያተወትን ዘላ ይብል ኣለኹ ማለት if the person is there you may be asked እቲ ዝደለናዮ ሰብ እንድሕር ዳ ሃልዩ ከዓ ከም ዝብባል ክምልሰልና ኽእል ማለት እዩ ወይ ከዓ ክሓተና ኽእል who is calling ክብለና እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብትግርኛ ቴሌፎን ክድወለና ከሎ እንታይ ኢልና ንጅምር መን ክብል ንብል ስለዚ ኣብ እንግሊሽ ከዓኒ who is calling ንብል ማለት እዩ who is calling መን ክብል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ደው ኢልኩም ብዛዕባ መንነት ወይ ከዓ ብዛዕባ መንነቱ ንኽትፈልጡ who is calling ትብሉ ማለት እዩ when often start a telephone conversation especially with someone we know ምስ ንፈልጦ ሰብ ምዝኸውን ንኣብነት ንፈልጦ ሰብ እንተኾይኑ ቀጥታ ask them about their health ብዛዕባ ጥዕኖም ንሓቱም using how are
how are you لنا ጥዕኖም ናሓቶም ማለት እዩ hello ንኣብነት እጂ hello Amir how are you ሰላም Amir ደሓንዶ ይብለለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዝፈልጦ እምበር who is calling ክብሎ ግበኒ ዘይፈልጦ ሰብ ተዝኾን who is calling ሰብ ተዚያሊ ኻን he is not there ወይ ከዓድን ከም ዝብልኩ is million there ንምርጋጽካ is million there is Amir there ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ግን ንምንታይ how are you ለጀሚረ ምክንያቱ ትሰብ already we know him ንፈልጦ ኢና በቃ ስለዚህ hello Amir how are you ንብል ማለት እዩ ሰላም Amir ደሓንዶ ይብለለኹ ማለት እዩ hi it is Sarah how are you ሰላም Sarah ከመይከ ትብለንላ ጃ ደውላት ለይት ስለትፈልጠኒ ያ Sarah ሆም ትብለን ዘላ hi it is Sarah how are you ሰላም Sarah ከመይከ ትብለንላ ማለት እዩ ዘይንፋለተን ሆን ኣነ ቀጥታ who is calling መስበልኳ ወይ ካሳኻ በእምነት ትኸውን ካምስፈለትና ማለት እዩ ሕጂ ግን ስለትፈልጠኒ ድምጽይ ትፈልጣ hi it is Sarah how are you ትብለንላ ማለት እዩ ሰላም Sarah ሰላም Sarah ከመይከ ትብለንላ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ካንታይ ክብሉኻ ሆሉ how is your brother your sister your family ሓውኻ ሓፍትኻ ስድራቤትካ ከመይ ኣለው ወይ ከመይም ይብለካ ማለት እዩ ዝፈልጠና ሰብ ይኹን ዝብለና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንፈልጦ ሰብ ተኾይኑ ከምዚ ኢልና ክንዛረቦ ንኽእል ማለት እዩ ብምቕጻል if you are not well you could say ጽቡቕ ስምዕና እንደዚህ ያለው መልስ ንምሃብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንብል ጸኒሕና hello Amir how are you ሰላም Amir ደሓንዶ ኢልና እንጂ እንታይ ኢልና ክንመልሰሉ ግበና እቲ ስምዕና ንግሮ ማለት እዩ ንኣብነት hi it is Sarah how are you ላትኒ how is your brother sister family ሓውኻ ሓብትኻ ከመይ ኣለው ይብሉንዶ ስለዚህ ኣነ ክምልሰሎም ይግበኒ ስለዚህ እንታይ ይኽብል if you are not well you could say ጽቡቕ እንዳለ I'm good I'm great ክብሎሚ እንተ ዘይኮይኑ ግን ጽቡቕ ስምዕና እንተ ዘይሃሊ ግን እንታይ ክብል በእንግሊሽ ቃል not great not too great not too good ንብል ማለት እዩ ብዙሕ አይኮነን ገለ ንብል ደሓኒ ገለ ንብል ማለት እዩ ጽቡቕ ዘይስምዕና እንታሊ ስለዚህ በእንግሊሽ ጽቡቕ ስምዕና እንተ ዘይሃሊ not great ወይ ካኒ not too good ኢልና ንምልስ ማለት እዩ በሓፈሻ you can start other general questions ሓፈሻዊ ሕቶ ንምሕታት ካኒ ምክንያቱ ንዛራረብ ጸኒሕና ከመይ ህይወት ከመይ ደሓንዶ ከመይ ስራሕ ከመይ ያለው ትምህርት ከመይ ያለው ገለ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ መንጎ ስለዚህ እንታይ ኢልና ኢና ከምዚ ክንሓት ዝግበአና ምስንሪ ሳይ ከምዚ ንብል ማለት እዩ how is life ህይወት ከመይ ኣላ ንብሎ ማለት እዩ ብመጀመርያ how is life ህይወት ከመይ ኣላ ህይወት ከመይ ኣለው ንብሎ ማለት እዩ how are things with you ነገራት ከመይ ይኸዱልካ ኣለው how is your new job going ሓዲስ ስራሕ ከመይ ይኸይዳሉ ንብሎ ማለት እዩ ሓዲስ ስራሕ ዛእተው ኣርክና እንታልዩ how is your new job going ሓዲስ ስራሕ ከመይ ይኸይዳሉ ንብሎ ማለት ስለዚህ ሓፈሻዊ ሕቶ ንሓትት ኣለና ማለት ድሕሪ ጥዕና ምሕታት how is life ህይወት ከመይ ኣላ how are things with you ነገራት ከመይ ኣለው how is your new job going ሓዲስ ስራሕ ከመይ ይኸይዳሉ ንብል ማለት if you do not have time ግዜ ምስ ዘይለወና ንኣብነት ንዘራርብ ነርና ግዜ ይብልናን እንታይ ክንብሎ ንኽእልና ሓደ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ንዓጽዎ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ we say like this ከምዚ ንብል ማለት እዩ I'm afraid I do not have time to talk right now I will call you back later እንታይ ክብል ይኽእል I'm afraid I do not have time to talk right now I will call you back later ረታ ግበረለይ ሕጂ ግዜ ይብለኝ ጸኒሕ ዶ ክድውለልካ ብሎ ማለት እዩ I'm afraid I do not have time to talk right now ረታ ግበረለይ ግዜ ይብለኝ ሕጂ I will call you back later ጸኒሕ ዶ ክድውለልካ ወይ ካን ጸኒሕ ክድውለልካ ይብለልኩ ማለት እዩ ረታ ግበረለይ ሕጂ ግዜ ይብለኝ ጸኒሕ ክድውለልካ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚህ asking to speak to someone ምስ ካልኦት ሰባት ንኽንዛረብ ፍቓድ ንምሕታት ከንታይ ኢና ክንብል ዝግበአና ደልየ ነይረ ክንብልና ማለት እዩ ስለዚህ can I speak to Petros please can I speak to Petros please ንጴጥሮስ ክረኽቦ ዶ ምስ ከኣልኩ ወይ ከዓ ንጴጥሮስ ክረኽቦ ምኽኣልኩ ዶ ንብል ማለት እዩ is George there ጆርጅ ይህሉ ዶ ሆን ጆርጅ ይህሉ ዶ ሆን ጆርጅ በትግርኛ ማለት is George there ጆርጅ ይህሉ ዶ ሆን ንብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ሓፍቲ ጆርጅ እንተ ተቐቢላትኒ ጆርጅ ይህሉ ዶ ሆን ይኽብላ ማለት እዩ ጆርጅ ዓርኩ ስለዝኾንኩ ማለት እዩ is George there ጆርጅ ይህሉ ዶ ሆን could you put me through to Dr. John please እንተልና ኻኒ ዶክተር ጆን ምስ ሰራኸብካ ንዶ ወይ ከዓ ምስ ሰራኸብክንዶ ይብላለና ዶክተር ጆን ክረኽቦ ደልየ ነይረ ንብላለና ማለት እዩ could you put me through to Dr. John please ንብላለና ማለት ብትሕትና ንሓትት ኣለና could you put me through to Dr. John please ንብላ ብምቕጻል ስቴፕ ኢና ክንከይድ ስቴፕ 1 ወዲና ኣለና ከመይ ጌርና ቴሌፎን ንጅምር ማለት እዩ ኩሉ ሪና ያለና
step 2 ምስ ንኸይድ ካኒ saying why you are calling ስለምንታይ ቴሌፎን ንድውል ኣለና ወይ ከዓ ንድውል ከም ዘለና ስለምንታይ ንድውል ከም ዘለና ንምዝራብ እዚኦም ስዕቡ ንጥቀም to say why are you calling ስለምንታይ ትድውል ከም ዘለኻ ወይ ከም ዘለኻ ንምዝራብ use I'm calling about ኢልና ንጅምር ማለት እዩ መደወልና ምክንያት ንምዝራብ ማለት እዩ ንኣብነት ካልካኒ I'm going to ኢልና ውን ክንጅምር ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት እጂ I'm calling about your birthday party نابنا أحد عركي على تلدت منتالي انتهي كبلو خيل دويلة I'm calling about your birthday party بس عبانا على تلدت كايز دولة الكازلو مالتي ويكعب بمخنيات على تلدت كايز دولة الكازلو خبلو مالتي I'm calling to ask where are you أبي كم زلخ أنا محتاجي زدول زلو خبلو مالتي I'm calling to know whether you want to employ a new worker حدي سرحتي انها تقصر تدلديخا نمفلاتي زدول زلو خون كنبل نخل مالتي سلازي እዚኦም እንታይ ምንጂ ምክንያት መደወልና ንኽንዛረብ እዞም ስዕቡ ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ እሺ to explain where you are or what company or organization from ካበየናይ ኩባንያ ወይ ከዓ ውድብ ከም ትድውል ዘለኻ ንምግላጽ እዚ ንብል ማለት እዩ I'm calling from ኣነ ከም ዝድውል ኣለኹ ማለት እዩ ንኣብነት I'm calling from the school ካብ ቤት ትምህርቲ ዝድውል ዘለኹ ይብል ማለት እዩ I'm calling from the office ካብ ቤት ጽሕፈት ዝድውል ዘለኹ ይብላለሁ ኣብ ቤት ጽሕፈት ድውል ኣለኹ ማለት እዩ I'm calling from the charity help ካብ ረድኤት ግብረ ሰናይ ዝድውል ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ charity ማለት ግብረ ሰናይ ማለት እዩ ወይ ረድኤት ማለት ስለዚህ I'm calling from the charity help ካብ charity ድውል ኣለኹ ይብላለሁ ማለት እዩ እዚኦም ንምንታይ ምስጠሙና ሕጂ to explain where you are or what company or organization we are from ካበየናይ ቦታ ወይ ከዓ ካበየናይ ካምፓኒ ኾን ክእል ኩባንያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ውድብ ኢና ከም ዝኾንና ንምግላጽ I'm calling from ኢልና ንጅምር ማለት እዩ I'm calling from my home ክብል ክእል ማለት እዩ ካብ ገዛይ ዝድውል እንተሃልየ I'm calling from my home ይብል ማለት እዩ ብምቕጻል if you want to ask permission to do something ዝኾነ ነገር ደሊና ፍቓድ ንምሕታት use እንታይ ንጥቀም can I ንብል ማለት እዩ can I charge my phone موبايل يدو تشارج قبرة نابنت ندعللنا خلنا هاندبت موبايلات ودنا أبدا أنا زول إلكترونيكس كنا انتي نقولهم can I charge my phone here موبايل يدو تشارج قبرة بالمالتي موبايل يدو تشارج قبرة بالمالتي can I call him at work أبصراح كوين يروح دولالو قبل ترى لي خان can I call him at work بصراح كوين يروح دولالو بلالو مالتي to ask someone else to do something حد سب كأني ዝኾነ ነገር ንኽገብር ንኽንሓቶ እንታይ ንብል could you ንኣብነት ሕጂ could you give her a message please መልእኽቲ ዶ ምሃብ ካለይ እንታይ መልእኽቲ ንኸጽንሐልና ንኽንሓቶ እዩ ዝምለት could you give her a message please ና መልእኽቲ ዶ ምሃብ ካለይ ንዓ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብሎ ኣለና ዝኾነ ነገር ንኽገብረልና ንሓቶለና ማለት እዩ ስለዚ could you give her a message please መልእኽቲ ዶ ምሃብ ካለይ ብለለኹ ማለት እዩ ካልካኒ could you tell him to call me back ዳጊሙ ንኽድውለለይ ዶ ነገር ካዮ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ረኸብናዮ ንሰብ እቲ ሰራሕተኛ ተቐቢልና እንታይ ንብሎ could you tell him to call me back مستملسه خدوله ليلو من نجر كالي ويكا دقيمون خدوله ليلو من نجر كالي يقول له مالتي بمقصال كا step 3 giving information حبريتا مهب كمي جرنا إلى حبريتا نهب كن رينا when you make a phone call you may be asked to give your own phone number زخنا خندول كلنا كل جزء مستوات كن راخب كلنا موبايلنا يحطوا نايم تلنا كن يبوم نقل مسنبل كا use my number is النانجمر my number is مالت قطري النانجمر مالتي my home number is نايجزا قطري النانجمر my number at work is نايسرح قطري كا نبل مالتي my number at work is مسنبل مالتي to give detail of where you can be contacted سب أبيك رخبنا نمحب بارك بزا أطرح ترخبنا تخيل نبلي نامشو سلازي بإنجليش كامل دينا نبل to give detail of where you can be contacted أبي بوتا سبات بالمنتاك رخبوها 5 خول المجلس مالت نابنت use you can contact me خنبل نخيل مالتي حمله use you can contact me خنبل نخيل you can get me خنبل نخيل مالتي
you can get me رابن تخلي خاماتي لابنت سكندر you can contact me at 096150 قليلنا نقصل مالتي صر تليفوننا نسعبلو مالتي انت يجي you can contact me at لنا جميرنا لنا قال مثل رخا you can contact me on my cell بموبايلي ويكا بوتر تليفوني 09 سوسن حدن دبل كارت خبن تخيل نبل you can get me at 096150 بزا قدر اخترق بني خا نمبالي سلستين تمساسلتين ترجمن كان تايبا بزا قدر اخترق بني تخيلي خا ويتخيلي خي نمبال مالتي مس نوصل ستيب 5 ending a telephone call زربنا تليفون معصاو كمي غيرنا تزاربنا كمي لنا مستسب نستنابت مس نبل it's very common to say hello مبال common ويكاني it's very common to say hello مبال common نجري ويكاني ملولمود نجر when you answer the phone تا موبايل كان لا خلنا مالتي but at work people sometimes answer by saying their name ابصراحه كن مبزحتيون غيزي ناي سرح انتخوينو ناي بيزنس تخوينو على العلم سببنا هيلو يكون زبنا سموم ينغرنا speaking ويكا يبلنا speaking يبلنا ويكا this is يبلنا ስለዚህ እንታይ ይብሉ ሶም ابصراحه انتخوينو speaking ويكا this is يبلنا مالتي to ask what the person calling wants to do it ندول what the person calling wants to do نايت دوالا delete مالتي نايت دوالا delete نمفلات to ask what the person calling wants to do delete نايت دوالا نمفلات كاني نتايكن بنخل use would you like would you like نتكلم مالتي نتاي مالتي مو مدلا خادو نمبال مالتي would you like to leave a message ملخت تقدف مسدلا خادو يبلون لهم مالتي سلازي would you like بتحتنا نحطو لنا مالتي نتي زخونا نقر نخقبرس ندفافو لنا مالتي مسج زخونا ملخت تقدف نقرو مسندلي would you like to leave a message تقدف تخيلو وي مدلا خادو نبلا لنا مالتي بمقصال would you like to ask me would you like me to ask him to call you back داقي منو خدو للكارو حتى لكا نبلا لنا مالتي نعبنا سمتي سينو ولون ريكاردو ويلو سينو دايك نبلو نخل would you like me to ask him to call you back داقي منو خدو للكارو حتى لكا نبلو مالتي كالا جزيت داقي منو خدو للكارو حتى لكا نبلو مالتي she is on another call at the moment would you like to hold نساب زحجي جزي مسكالة تسارر بالا وربدو مسانحكا نبلو مالتي she is on another call at the moment would you like to hold نساب زحجي وان مسكالة سب تزارر بالا وربدو مسانحكا نبلو مالتي if we didn't hear what he or she said use would you mind زبالنا نقر ندحر زي سمعنايو انتاي كنبل نخل مبزحتي جزي would you mind لنا نجمر كدقملنا مسندلي would you mind repeating that كدقمل ليلو مخالكا بلو مالتي مخنياتي سمعو would you mind calling back tomorrow زيها نمدقام زي كونه ايت عملنا نزلو سلازم انتاي نبلو زي تعملنا نتخوينو تجيزي بيزي نتعلينا would you mind calling back tomorrow صباح كدول لهم خالكا would you mind calling back tomorrow صباح دو كدول مخالكا مالتي صباح دو كدول مخالكا would you mind calling back tomorrow صباح دو كدول مخالكا بلو لهم مالتي step 5 ending a telephone call ناي موداتا step كا زربنا تليفون معصاو كم يجيرنا إنا موداتا كنعصو نخل when you end a telephone call say telephone call مسودنا انت نبل goodbye نبل فلوت نجاري مالتي obvious goodbye نبل كل جزء thanks for your help goodbye سلازة حقس كان يمسكنا كابلو مالتي okay then goodbye كأخبرني بقابل تشاو قلبلو مالتي bye سارة talk to you later تشاو سارة دحري رخبنا بلالو مالتي bye see you soon دحري رأينا نبال to give someone good wishes for the next بروح محل تسكي قبرلكا بروح مشيت قالوا نبلو مسندلي have a good نبل مالك have a good إلنا نجمر نابنت have a good day نبلو مالتي بروح محل تقبرلكا مالتي have a good night بروح مشيت قبرلكا have a nice night صبو مشيت قبرلكا have a good weekend
ያ ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልካ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ። ንምንታይ እዚ ሕጂ ናትና ምንዮትና ንምግላጽ ማለት እዩ ንጥቀመሉ። ሃቭ ኤ ጉድ ቫኬሽን ጽቡቕ ናይ ምዝዋር ጊዜ ይግበረልካ ወይ ከዓኒ ናይ ምዝንጋዕ ጊዜ ይግበረልካ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ። ሃቭ ኤ ጉድ ቫኬሽን። When you say goodbye, you may want to say hello to someone else. ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኻኒ እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ goodbye ምስ በልና ብዛዕባ ካልእ ሰብ ጥዕና ክንሓትት ንደሊ ኢና። ብዛዕባ ሓዎም ብዛዕባ ንኣብነት ምስ ዓርከይ ይዛረብ እንተሃለየ ብዛዕባ ሓፍቱ ክኸውን ይኽእል ሓዉ ስድራ ቤቱ ጥዕና ንምሕታት እንታይ ኢለ ክሓትት ይግበአኒ ማለት እዩ። ከመይ ኢለ ሰላም በለለይ እስከ ክርስቶስ ሰላም በለለይ ንሓውኻ ሰላም በለለይ ነቦኻ ሰላም በለለይ say hello to your family ንስድራ ቤትካ እስከ ሰላም በለለይ ይብሎ ኣለኹ ሕጂ ንስድራ ቤትካ እስከ ሰላም በለለይ say hello to your friend ንዓርክኻ ሰላም በለለይ እስከ በጃኻ ገለ ብሎ ኣለኹ ማለት እዩ። ካልእ ካኒ say hello to your sister for me say hello to your sister for me ንሓፍትኻ እስከ ሰላም በለለይ ይብሎ ኣለኹ። give your father my best wishes ተመሳሳሊ ነቦኻ እስከ ሰላም በለለይ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ማለት give Rahel my best wishes ንራሄል እስከ ሰላም በለለይ